language policy has been an interruption in our education, so we feel like we should be an interruption in the administrative. Terwyl Dagbreek en Wilgenhof Manskoshuise maandag aan die slag van Andrenga Straat 75 jaar later herdenk het Open Stellenbosch maandag en dinsdag klasse ontwrig in die hoop om die universiteit se taalbeleid te verander. Dit is duidelik dat daar twee verskillende kanale gevolg word ten opsigte van die benadering tot hierdie kwessies. With the memorial of the Battle of Andrenga Street, I mean, this has been something that happened 75 years ago, yet they saw their first memorial this year after Open Stellenbosch brought to the surface issues about die vlakte and the history, the torn past of this university. And so what we can say is that yes, it's a very, formal approach to issues, but it's an approach to issues that we've already been addressing. Terwyl agente soos Open Stellenbosch 'n heeltemal 'n ander metode gebruik om te doen wat al gedoen moet kry, is dit als nodig. So nie een van die twee doen afbreek aan die ander nie. Ek dink ons het vanaand hier 'n meer institusionele benadering gevolg wat gemik is op die gemeenskap. Open Stellenbosch wat wil sê is dalk net so waar binne 'n ander gegewe konteks, maar dit vat niks weg van wat ons vanaand hier gedoen het of die mooiheid daarvan nie. We sent an invitation to him for an emergency meeting on Friday and we have no response. So this is also to put pressure to see that, for him to see that we're serious about everything, because every single moment when they ignore us, our education is interrupted by the T option and just Afrikaans in itself. Professor Wim de Villiers was wel maandag by die herdenking teenwoordig, maar Open Stellenbosch is steeds in die donker oor hul toekoms. Ek is Nina Nel in Stellenbosch vir Netwerk 24.